Chala falava fa poponga momo chala phone mai lisi ufonga le moi Wellington e mole ne chao o le sotolo aperila lo afelo lima. O le atelele lu itau le tamau ainga ele lumana e o New Zealand pe awhai le suia le malo le polisi o tupe maua. Mo taimi e malolo retire hai. Na whaali se li po te le Institute of Economic Research pe yon whaatulangai nai e le Retirement Commission e o atu le tausanga i luafe 5 watali tutusa leo wha ingo tangata i lalo le taifasfulu tausanga le mātutua. Ai o tangata i lunga atu le taifasifulu e tasio vai tolo le asi iti ai ma le taiono se fulu 5 nga i lunga e afa leo wha inga o le afa au popo ina ai. Na ta ua Adrian Katz lena tusiena le lipoti o mafua si iti o le numero tangata mātutua o na ole pa ua le fai numero tangata fau e whana nau wha ape ai maliva ai mamao i le ono umi o le matua o le ao o iei li soifua o tangata o la wha iti le numero tangata whai ngā luenga e ui e to tele isi tangata mātutua o le ao no wha awau peo na whai ngā luenga i lunga atol ta i ono 5 tausanga ai atangia mai le tā o le matafa ioi a tangata whai mai atunu o i fafo e wha au popo ina i le numero tangata o le atunu o ma wha awa wai bea le tūtau i ngā luenga peitai e le o mauti noa tele le atulanga o na ulo o vave fo i o na mātutua le whaitaua whai o tangata o le lalolangi o le whai titi o tangata whai ngā luenga o la si iti ai fo i le mamafa o le avenga o la fonga mo tupulanga New Zealand si iti a tupe whaalu o le malo i le penisiona wha apea ma tupe whaalu i le soifua maloloina pe ona whaalia i lea li poti. O tangata e to olua ia na mawatino maliliu i Rose Smith i Wellington e le pole a songafua o se ulungali i Peretania. Peo na ta waili poti a le leite o New Zealand o loo masalomia o se fasio ti tangata pule i leola. O Ben McClare Anderson, sano no fufa atasi malu tangata e ana alfale ma o le tala o lo latua oi o Emma Prestige o se ulungali i le leitele. Na lungo ines tangata e ainga i le ulungali i le ofisa o leo. Se isiaki tangata ono no fai lea fale i le te ole se fulu i le pō, mana o ufa amalo si leo leo i tutonu, ma mawatu wai tangata i to olua ua mali leo. Watu ina atu nei i fōma i mosu su enga wha apitoa i tino mali liu. Ma ele o toi sa ilia leo leo se isi tangata e se wenga le mali liu o leo nunga lii. Wata uele le teo New Zealand o Ben sano fumu whainga luenga i New Zealand. A o Claire, sa fesifia i lava i le vau New Zealand ma Peretania a ole i wha mautu i Wellington i le masina o te sema o Ben o se sayani tisi. A o Claire o se whaia onga ma e iaila la whanau mātutua i New Zealand. Ma sa tau fuafua e sifi i o tako e whaalatalata i ai. E to sai ma se whaamatalanga lo latoa oi ele o mautinoa. Pe ua mause ngā luenga Claire i tutono New Zealand. O whaamaunia le MedSafe le whaonga le vaila au le Wiko V i New Zealand e whaapa uele mamafa o le tino. O se vaila au tui e tusia le fōma ai mana ngausia e le Novo Nordisk Pharmaceutical. O le ngā luenga lea vaila au e whaatonu tonu ina ma whaatulanga ina le matai ai o le tangata e ala i le whaapopo o le langona ua maa ona ma whaititia i fo i le toi nau ini tau mafa. O le MedSafe o le lana lea New Zealand whaatula fonoina maila au mawhala au motonga fitinga lea fo ina o lato whaamaonia talu ai nei le whaonganga le Ozempic mo le tonga fitia o le maisuka ito ainga lua. Ele i mawale Wiko V New Zealand ai o lo vava ai le Novo Nordisk ini awa nua e vavi mawai le Wiko V mo tangata e mawa i le tino putanga ele ma le mamafa o le tino i tutono New Zealand e to sai ma se whaamatalanga ase so o upo ale kamupani. Wa yo isa tama ita ina avea malo ya sata mo fa yefa lave se so e ngalo i la na pisinesi ilo na talo sanga ina fa sol tula fono ni vai nga tupe e to samale tolu se lau fits fululi ma fetala ele nga va ai na tula i Paulet Main ile fa amsino ma fa ito malo tauranga ile sona nafi e tali lo na molianga o lo na mawaina se tupe se fa nga tau fa sise malo na fa lave so e ngale safa o mo fa ilo ina o Main safa ngalwe ngai pay of plenty mai silia malea felu se launi talo sanga pepelo na ia whaia moni au nanga e whaapea e mole matanga luenga o whaamsnonga i le vao le lua fesfulfito ma le lua felua lua.
o nanga i whaatupe ina le malo, molo ia e anga wa a lato te whaiafautua i tangata o lo anga i atu i whaamsinonga mo ainga, ma le tū la fono le tau singa o whanau. E fisoso ani le apolo kalame fofoni whaafinaunga e au noa le tapa aina o le whaamasinonga ai mawelo ia se tupe o se tau e tutongi mo le tangata e toatasi. Lātou te whaia lātou mata upu na whaanga solo se suenga ina uailoa le matanga luenga ni whaale tono i talo sanga main masailo ai na whaanga ina i lea tama itai ni whaamamonga patino ni tangata uatua na ai maise i lātou na ia whaia iai le au nanga mo whaamasinonga mo ainga e to oluas fuluono tangata na whaongai meino lātou whaamatalanga patino e au fie se to tasi ua maliu. Aina ia whaongai talo sanga ina i se tupe e se fulu fitu a whetala. O lea so fitu i ulai e whaonga soloila na talo sanga. Ina ia solo fuolo na whaamasinonga e au normal whaamawino ni ana solo tula fono. Ma lea tula i el whaamasinonga whaitu malo o tauranga. E silia male afa o tangata whaingaluenga New Zealand na toi tō mana tō mau wepe ana whaapea na SSA si ngaluenga sa filifili ngā lulue ai e tū saimani whaamomonga na mau se saililinga fōu. Le Evolving Working Life Report na whaatautai e le upenga so ta inga mole sailinga o ngaluenga le SEEK. Na whaali ai, e awhe ma le whaasifulu 5 i lātou na tali, ma o le 5 whaapasene na o lātou whaalia, wa salamo lawa i la lātou filifilinga na whaia, i ngā luenga sa ngā lulue ai, o le mafua anga mo le tusa, ma le awha o tangata i na whailoa le tūlanga, ona ile i lava lātou tupe na maua, tolu ono pasene na o lātou tā ua, wa sui fo i mea fia iai, lua whaapasene na o lātou whaalia, e le whaamaliaina i lātou i a lātou ngā luenga, a o le isi lua pasene, e le pāleni le whai ngā luenga ma le soifuanga, ma o le mafuanga au tūlea o le whaamaliaina o i lātou. O le tupulanga talavou, o lo mua ia i lātou le lava o tupe e maua, le mafuanga ua salamoa i ngā luenga sa o lātou filifiliina. Ai 5 pasene, o lo ofifia le tūlanga o lātou ngā luenga mo le lumanai, 5 pasene e talitono. O lātou ngā luenga lo i le taiminei, o la whaawau pia i le isi se fulu tau sanga lumanai, aina o le se fulu tasi pasene e popole. I le ono vaea o lātou tō mai ma le sila fia o lo o iai, ona o le tele vavetele o le te konolosi. E to atasi mai le to tolu tangata e whaatalitali mo le silia ma le tailua vai aso e wa aiaila na fō mai. Ai silia ma le tasi mai le to ono o tangata. E whaatalitali i le tolu po le whaava i aso po le umia tufui. E to saima se saililinga o le Reid Research a le Leiteo New Zealand. E to awhi tangata na fisilingi e le saililinga i le wao le lua tasi ma le lua fitu o mati. Mana i loa i e to sama le ono se fulu pasene o tangata e le mawhaiona wa aise fō mai i to tono le vai aso. Na sauno le ministal soi fua malanoina Simeon Brown. O le umi o taimi whaatalitali lona winga o le ei lava tangata le o maua se avanoi se fua mai. O le maua le avanoi le fua mai. O le whaamua le ale whainga malo. O le ala fo i lea wola tau whaatinoi nai nisi fua fuanga ma o le a whaawau pio na wa ai. Po o avaenga e te tau na whaatino pio na sauno le minister. O lo ta ua fo i le saililinga. E le o tutu sa avanoa o maua mai fōlinga mai o Maori Pasifika matangata ye mana o ngā whaapitoa e tele ina lipotia e le o asiasi po o maua ni avanua i fō mai ona o taimi whaatalitali. I whawhata New Zealand, na whaaleanga ina pētata e le senator o New Jersey o Cory Booker se matatia o le taimi pito silio na umi mo se saunoanga i le senate, mai luas fulu 5 i tū lama minuti e 5 le umi o le taimi na whaiesana launga e whaaleo aini la pata inga o nia afianga e whaapea e mai le pūlenga le presidente Donald Trump o le United States le ua afiei tangata Amerika na sili atu le umi o le taimi na saunoa i Booker na ilo le luas fulu 5 la mamino te se fuluvalo na saunoa i Strom Thurmond i le tausanga i tasi vali mafitu o puka o se sui le Democrats i le Senate maolo o whianga ila lato vaenga wha upwhai mani fina ngalo malo losi mai a lato au palota ina ia malo si la lato tali atu e whaasanga i fōwhanga le whainga malo a Trump o le umi o le saunoanga le senator na whaatua i whaanga solonga o ngā luenga maasani al falto la fono i le Senate i le asolua pe ona ta ua i li poti. I ta'alonga,
Ona ole to ititu tangata mata malilia ini so enga siambino la kapi super e tali malo ile hurricanes. Ole alale ua wa aiele kalapu ini awala fowe whaapale ni ea lato tupe e tasile miliona ta laulo sa ilia le kalapu. E whaapopo ini saofanga mai le au faisiea. Maolo i ele whaamoe mawhaiuna sainia ili whai unga le vai aso. Sa whaanga solo whaatala no anga le hurricanes ma le au faisiea e wha. Ole unila kapia Wellingtone, Y11 Media and Sports Group, o Richard Mansell. Malayuni la kapia Horofenua makapiti, talo maile masina o te sema, au tama faisa ili ni fofo ili tua na ioni na itausanga, o fea ngai pea mani ai talafu, o le tausanga ilua felua whana nga wele fitsela wa fetala le hurricanes. Ai tasiti sima le familiona tala le ai talafu, ile tausanga itua atu. E ta alo le hurricanes ma le blues, ile lima ite ile fitu ile afiafia la stona inei, i Eden Park, ile ta amilusanga o le lakapi super. Tala fau ia malisi ufonga le lau mua, mo le nei tae ao.